Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadin balami ke jing persya bantang ye kemet yap jong Dr. John L. Silo renta tiang. Ha ke jakatang ke badan ha ke senong jalupara. Kilami bun ke jing kathok ke bebuncaj lengba ki social media. Persya ye ki lai tili ki senong kata ke senong mauba, ke senong nong sopo, bat ke senong jalupara. Haka khat praterek mentau benaya yong arajar arpo ka Batisi TV kelayo banyekren bat kino ilam jong kini ki lightly ki borsnong halor kini ki jingja ka balaja ha khanreu terek mentau benaya yong haka ba kaladon ke jingilom ba ban pakhang ye kalenti ban let chakani ke jakat hang breu habai kren bat kino ilam jong kini ki lightly ki borsnong kilayatho ba kamde satya ba ki borsnong ki lakhang henrei de ki ba hi ki balami kansan nalayeng bat hakani kapor ki bor punya snong kimla shu bantem ye ke jingmi jong ki ba asysurong Kila ongru bagi ba kidon ke jing sngo syap tieng ban thang ye kemet yam ha ke jakat hang breu namar ba kimpat yo jing pensai na ki bor sensa district ne nakatnat jong ko ke khia ban pentikena bakan om kta ki ba ki basa marjan bat ke ne ke jakat hang breu ngin ong gumno ka haba kata ka communication hi kamdon posnong jongi ka jing tip jongi kalong ba onda la phone tu skidar jong step ong bagila boy ki bri hang to Tingong dala boy makanaro te menle habar kadi ke competition me premier ti ong wan sini bigila wan kiwe de kibre tengah lek ngakali yo osi ong la fila yo jingtep sangkani wong tep yang wong thai lese kan sa yo jingtep dekat mentar dengan patek ki pai ba ki panik hang to nging ki pen sultho iki yang kiri nak selai yang banum lele hendak yang ki yang man kiri doktor na kan batai yang kita tinggi kamla ban lei isu kamha posnong jungi kete kamha containment area be keto keto ka surak hi ke badi bait kamha apsu bun ki beri kimtet ya kani mo ki perkhat be kani bor ak be kani mo ba ri kam mo ba ka ditik tang din po kompleks ni seneng keto sisi yang kam desu ke jungi ngana ong yo osiru ba ke commission ke commission pihak primate hi dalam kumno ru nomor kani jing pa phim am hadin habut phin lep nu rei laka district administration kelap biang kita ki ya ki bantang hang tu mo ki mas kelak jing yadai kitu ki baterai hang tu ya ini bentang akerpak ki district administration bakin biang ni kita Matladon hingga jing keren jungi disi menen. Ti nani sekhamat nila kular begini to ilang baka sarkar. Pala dadam ka turun betep lang sini namar. Kendat ki namar itu tep lajang pala ya sedang jungi dugi. Habi dai begini jing wan thang nyim dan jing tep ye. Kata ka clear ka message bangi kwa on ai syak sarkar. Ba ka jing wan thang nyim dan jing tep ye. Ka jing tep jungi ke dei hadin ka jing mi ki pat ba. Ka jing mi ki pat ba ro ka dei halor ka jing ye kelumar jing mut ka jing panik hadin ka jing kentaj ka wini ki snong ka ba kilam temu ni tap i Dr. Sailo te hadin ka jing kentaj nang thin po nang po kani ka message kala spread ru kata ba kini ba ni ibu ka jing teli ba katika snong ka badai ni ki snong ba sthi bagi kram padang ni i ka dawo belong ka dei ba kisalia ong mai odon kata ka jing spread kani ka jing spread nak social media kalau poi ni bisnong hadin kani ke jing mi ba ka bala bun hadin ngi yo ki phone call ni kinong song snong ngi kum kinong panya snong kum kita ki bateri mta ka bah kamiat ng snong awangi tip ikani jing mi ba nomor kolong bapen khen ya ka an ka ba kum kadon menta ka 144 ka section ka baki long bala voilet ni curfew hadin kani ngi kum kinong ki snong ngilami ya pustu ipat ba don ki bala alej don ki bangi yang di bobun hiul alej te hadin mangi pensuk tu ki ong ba bacing persa ka ba kami ka babun hi tu sini ke dewi ni pat ba mo ngi kum na kasnong ning tong imdan kata ka jing persa ha ka jing mi mde bangi mi mangi ki nong kit kam snong hang tu bangi persa ai kan ning tong de ka jing mi ide suanu pat ba kin ki snong ki marjan hang ni bro lai snong ha te hadin kan ni jing persa ka jing mi hadin ki jing pensuk tu jungi ki brio tekla ya lej la don gi bai andai ki wa ki pat ba ki keli ngi kolong
hatu fila ban ai mau taka insurance ne kata ka jing percaya mo yangi lau ni knyang jing pang hadin langi thang kota ni kota tingin kung kinung ke kam snong na try ngimdi ki expert mengilaan batai kata tingi ong kataru kumban su uyu pat ba tang mu sistem yang tu ke jing mi pat ba yang bingi la ikut bagi nong bagi district administration kit sawan min saya keren bada hadin kata jing keren ni salah ban ai ga assurance officia namar ngir ngimdi ki expert mengin ai ti hadin gani ke jing up kabala bun genta Msyam ladan bawan tinggi nak kalian kasnong ru nyimban si mangihap apsa ante hang tu kajaka tu kajaka thang mangimkwa bu pai ba umi biang namar ngi kumkuing yang kit kam snong ru kabu kaju kajing ma abai de bu nu knyang jingpang ladangi ngirung lang hang tu hapare gi pai ba ngiru ngidon kaju kajing ma hawa baro tiba yung ngidon hi manu kamting kajing yap baro bating kajing yap kasulong hang tu kasni kabaki penkrumar jumut pai ba kaditang kata nak kalian sarkar ba samsim la pentip ken dadang ia terilang bolok sikat tangi terilang naduk keni kasni bang sedang ini kejing ya yu nu knyang pang naduk ba selanggi sengi ia terilang hadon gunu-gunu sarkar ka pentip ngi ngelet ka biang baik andai ka tu kasni barang ngir ngi so pangnuat bak sarkar ka pentip ini namar ngatrai kat kum ka guideline ngatrai kin hab ya lum bagi snong ka awareness kalong compulsory nak ti jaka kentam kala ade residential area ba kin ai ka awareness ti jaka bat kan de kita karu ka tu kita thangru kan kumbang tiap mentai menta bakam dalong ka hygienic kan ka maintenance ka duna te habai de kata dari ini ka yu bagi pai ba sa objek nama ti pai ba basa tu hajan tip bahai tu jaka thang te nomor ki ong ba hadin bagi thang ke kamet musya katuka jeng thang briung tu kar bampor sikenta khatsan minit tementa lain kenta steng ru mendap tingis tu ba katiga juga kambiang su kata jaka thang tiki ong ba hadin bagi thang ni hening da su thu mangil along kam serum katiga ba sate bajan ki ong ba hadin ba thang ganu nu mat brio ka judon ku jingbi ti pui-pui dah ki kumbalong ti atas kana ma tingi tip ba lagi tu ti pui-pui ba mi nang tu kilong efek ne mi ti brio ma ti kata ngi mla ngi batai ti ba penting pai ba di kata hi dengi na kalian kesong ngi dan ko objection ni hang ni kasnong kam dei kasin ka banikong mengi thang beriu ngi tap beriu kani kasnong di jaka ka babun di ling tap ki to sujarang khan kadi ga tanik ka bagi beriu ki ini to kasni tangkatai WHO ru kalau declare bakal dead body kam carry su ka disease ya ka jingpang mo tinggi ko bina tray kam nomor sini lagi lu tap sudah kimla ban len lasai manga ne manu ne ngimla ban len lada kata ngihap thang min pedang nya kata kalau gumne kan ni nakal yang kasnang terus ni ngila abdi kenta iko ba ginuan nakal yang jaga demonstration banan pensaya ni dai ke dat nadu kisau boje ngila apa sya daki kendai dona ta de shwa kan daga bangi ami bangi persya mangi ya ka jingwan pendak ya kamet di doktor belaklan kam de bangi persya kadai limba ka jing pun up yang ke jing bentai ni ke jing ladan sak jingannya dia syoro tosi abli mundan bai ivi kata buat ki puler akto per kimla ban tur sakman tiki mau bahak kila bong kisara ka penlong yang ka bansi yang bangi hapla kan halo kadan sakwe ke jingkran mene bangi yo apa kada pot library na kalyang ji itu doktor bi yang ba ila plead ila kerpat red adu kata ta bangin ai la di ban pendak to kanat de kalong dir por kai na pling ni la da ai lupa ta kata ka presiden to si ji kran kai interview wat ki media to si te nakalyang jing na black hamtam ka poi ka sinong ji ka mo ba de kam de fi nang ka mo ba ki bo nang to il ar lai sinong ra ki dan nang ai nakalyang jung skeptris nang jing iro hak to ko por itu doktor ilaong ba lada fila ban ai ma fi ka jing pensai piket kle ma fi hato fila an ma fi marai ban ai jing pensai re na kalyang jing iklam persa nakal dan pada ki wi pi sinong ki ba persa por isu tho ka wero ba ka to sendat fimla ba fin pha ko baringi ndai kadan pada fi kat kum ka thai na kalyang jing ki bakin penbiang bakin ai khubor ba pe kanwan kata kamen na beli kat ni ki kam milale asnang amdei tang ini baja me katos ni
kibon kemediap kibam dan kerteng kibam dan jaka kibam yu ngi kasnong inang aga jaka tabro inang yele ben pentang hang tero dei tang yu khasi mono kot ki kentai be kiwan kapat inang yele man ai ki jaka dei katu ka jingja batosi kalong hak dak te yim jing kena jingi kalong be jaka government hak to si kalong beli ba undan naki wero ba banya keren banyi ne banya fun banyi pada tang kata kowe kajing persa ini akatos ni de hadin bi wan I doktor ya kata tinggi nyimla banang na beli kram ya keren bat ni atau ya keren bat kita ji nong penyat senang jang jalu parah bat ki ke Habis dia kata ka jimpen sai ko ban ai ni ide kata ka liang ba mana milik itu meeting nanti po sustam di doktor bila ong ba bila awan aku kata ka mo kumbangi na kasnong ila pansay ba hamdan bawan ila ong bang Iwan o ay kata nga kubur baki Iwan mai andre kanjing ai ka press release jungi ngiladap Aishwa hadu bangi don ngi hak tu kapo hamdan bawan teme iru Iwan ong ngakam syam lawan kum tau ayu ngiling intip di direktor ni di iru ngasiu asno bi ong doktor ba ong bangadai ui student jung I Dr. Sailuhi ong banga la di no hikai mo long on behalf yung ngon kerpat kini nong song sini tingi syukur pat ngim ngisu ongom tai ong sultanat ngasu ai ka ong sultanat ke jengwan lungki dengi kimi inti bakal sik american gen kinwan kumbiwan mai nga to sing ngam sutu bai Iwan mari ong awan kumuri sinat na kumno nga damut BBD doktor ngam tip BBD itai director ng health ru mo tingi ngisu ongom ta ba Iwan pensai ngiso thu lut ke jing pensai yung bar kalong ka bak clear ba tem ka ju ke jing pensai ngi kwa ba chu pensai pa ba kan ata kan mo ting ong khanap ai ka pu rang ni ngasi ong ba hang ni ngemla ma churai ni mo ka jing pensai yung bo biang ba kum di doktor la pustu ba ngi kum kita diberi ke don tu ngila su thu ke bai pensai de ka jing pensai ka badan kam menta ka di pa ba kan kumenin ka jingi kendu bi EDC la ayo syuran ini hadin ka jingi keren bet ba ikloy ban bannya terilang habai de kan ke banta nomor ngin kun nakal ngas nomru ila ayo syuran ni kata ka jingi EDC bro skatangi trei tekini kisni banwan ru ngin trei ban khimil inti ba kum jingi jingja kan jasyu matrai kum tu kasni ru jingi terilang kamdani ehi ma kanum dan ihi tenaga yang disiru ila admit bakal adon ka failure na kaliang ka desek admission lu to nginum ya kado ini andai nilang ni cekman iya teri lengkat bakas nong sarkar pro ka masuk request akan kepor ngakerpat sarkar ka badan kamdu akan kepor ka deka awareness kumnu bevincim yu upai ba bevincim inconfident yu upai ba pinpun sautu ka kam sarkar baga tanat pun kakwat kia kani kalau ada kam hadu kata kerki bagi dalong ke balong kumbangi igi press release menai belak pemi di DC yang kanong po yang ba kinsa distribute di pamphlets te kom ju hingga kerpat bagi ke desik ru kamtam gini kijaka ki berani kini film jiktam kijaka thang kidi ban publicity hadu kata kajing ai awareness ka de banong ke babyang ba kana bau tu pat ba tu nung panik mo nung panik tengah kerpat sarkar kini kepor ba ni kloy nak lang kasnong menyetrai bat ni pedang ba nang ni sakmat bangi nyetrai lang badadon ko mini jingga ni kloy bangi nyami sakmat banya ba lang ikeju ka lengkor ke jingkia yang sarkar ni nyami nyetrai badadon ko umat kerman bang numja su mini jingja tangkatai katung ke jingja to kasni amar kipat ba hadin wi latip nanong po kimsa wan dap ne wan thang ho ka met ing Dr. Sailo ki patba adin bio sko kubor tip ham saya nak ai patba la mi berlin patba berlin la ya mi ni snong ki mau ba ni ki para pat nang ni la mi ka to ne tengi ya ki mi patba ni ko ai ya ki patba la dong ngin ba ka dong dai por kar pheu ki mi ban mi ni nak kalian ke senong ni mi nak kam senong manik ke ala kam pai ba bikin dai ba kadai da por pheu ki ni le le no si
ya kata ding melawan nong ma pai ba kajing surah kajing perkhat bi jengki ngang sarai kajing perkhat bi jengki yang sai ba anang po bisa kiting ya kaja kai gai ba ngelawan tip kan ngim dei expert ya kata oleh yang kadisi orang ngim dei ban i ben nu nong pang nu kono ki ni yang peniat ya ka do senang ni senang lu di ban accept ya kono ka met warna wan tap ne wan thang ni na galeng kada wa ngim dan persa inu ru wa dai ga bo jong ga adun sani ban kat nomor ketika batang beri ontel ketika kajong ga orman kan kini borok khai kajing suthu bakla bakajing setting ki patba kami nang te na hadin ba mi kubor ba kam nong po kam sa su hi te kata pen kapur ka ta news hagi social media te kapen panic iki patba te kala don ya kini ka fear psychosis te hatu por pada nilai persang phone DC ru te DC pada iong ba idang dan hapa deng ka meeting pen baik te tu patba pada ula ami bon pala satu por te kat bang ila le ban tang ban pai ki patba ki lai leng te tang kita te dam dei ba dan confusion na liang ga nong po stay temut hang ni mut kamlak dapur hi kum kata temut kam tani te kat kun meeting mena ki la pensai te kidan ki preventive measures ki sim ki health department hi kin sabatai kumnu ban yu ga kumtu kala sai phi yingi bat nolor ka tu dadai ba swai ka tu ga ban ra ka met yap jong Dr. Sailu dadai ba ki pensai ki pajba da kadan ka awareness da ki pentip da ngiwan ra ka met kanum don ni da kadan ka awareness kum kata swa ban wan ra tumo tharai ki pajba ru kim lap da object hi kata hi ya khamtam kam ya kam em da kam don ra ba ban pasha tinga kari tang kata hi ba kadi ga misunderstanding bat ki pajba ki la satyang ba kanang tu ka create ka confusion bat ka jingtiang ki dekat kum bementa singi ngila ye len ka sinong ru ka tu meeting ba khat di DC badan borom te ngila su thu ha ya kata bat kam dan kata bani ati te da ka health department hi kin sia pai te nga tharai kum kata menai la dap ong ba kin sia jari lang ya kata ka yu kin sa pun kam yu no ya kata ka awareness program kin pen su man ki thli man kan poi kata ka message ki yu tengah tharai dah hading ketu temut ki pajbar kin su hi kata pi da kadan kum kata ka awareness swai katu temut kam lap dami hi kata ka jing ya persya ya kata te kadai tang kata confusion kami tang nang te hi te mut naga district administration ru atu por ka slam ban poi te hadin lai kan tam tu one doctor hi ban pensai kata pada kadi Jalupara te nang tu pada upai ulum sa yang te Jalupara kan kidai ginok song sa Jalupara kata te tangata so far as the clarification with regard to the incident that had happened on the fateful day of 15th of this particular month, so the only thing that the through the media the council would like to enlighten all the citizens of the state that because there is wrong news which has been circulated all around that the Darbar was against it. I would like to place on record that the Darbar, the village council as well as the resident, please I emphasize on this point, the village council as well as the resident of this place were never opposed to the cremation of late Dr. Silo. It was just that on that particular day when the rumor spread that the body is being brought to the crematorium here, people got panicky because there was no sensitization, there was no the people were not educated. I mean the mass awareness was not there. As a result, the people were already panicking. Now in that scenario,
when they got the news that the body was brought here for cremation, the crowd already, by the time the council came to know, the responsible, the respected elders of the village came to know, the crowd was already there. Now when the crowd was already there, we, in collaboration with the district administration as well as the police, we decided, or we thought it proper to calm down the population, calm down the crowd, and we in fact managed to somehow get them back to their respective houses. And I will again repeat that we were never opposed. But unfortunately, there are news being circulated that we were opposed. That was not the case. The case was, we had only requested the administration, since the crematorium was not in a was not functioning in a proper manner. There were certain technicalities which required to be looked into. We only requested the administration to kindly look into those shortcomings in the crematorium before deciding to go on with the process of cremation. That was the only thing. No, see, the Honorable DC had only, in fact, the Darbars of the entire Shillong was there, and the Honorable DC was only, in fact, the state administration was only emphasizing on the awareness program, basically was informing through the headmen and the respective Darbars about the COVID-19, the awareness about COVID-19, that how we should be little emphatic, we should treat the victims as well as the family or the people who has been infected with empathy. We have to be more cooperative to everybody who is walking on the field, including the policeman, the social workers, the NGOs, whoever is in the front line. Through the headman, the DC was basically, spreading the message that we should be taking care of them. We should be little cooperative to them. We should not stigmatize anybody, be it a patient or for the people who are working day and night to ensure that we come across or we, overcome this present crisis. We have already made it clear to the Honorable DC that we have no objection. This has been our stance right from day one. Only certain things, like I said, only certain things are to be put in place because it's not in a proper, it's not in a proper condition. The Honorable DC has said that it will be looked into, and thereafter any cremation, if at all, God forbids, if at all it has to be done here, it will be done. So to say, now the matter is already in court also. So to say, there is no objection whatsoever from any corner henceforth. But I can only pray that such incidents should not, nobody should fall victim to the deadly virus, and we will the death of Dr. Sailo is the last and the first one in the state. That is my only prayer which I can pray at the moment.